katurebe izina ryahiswemo iryo bahisemo niri a Golden Harvest Presentation Eastern Production Limited Production. Jedli numukiri w'imena ka filime nakazamani nakubwe nutwakira rimwe nimwe ndabuzana kugira mukomeze mwiyibutse abantu zanje no zamani is the feast of legend. Ingo igikonjo cyangwa se kofe ry'irinyabigwi kini suho nakayama shinobu akarimo cyane nakayama shinobu kurata yaswaki kurata Billy Chow akarimo cyane Billy Chow n'abakinnyi b'imena Ada Choi na Paulo Chianga abo bose n'abakinnyi tutangira kuri Kabuda kari hariya rwose imigisha Resima production designer Shili Chan costume designer yayoboye ibijyanye n'imyambarire costume designer Chan K Hope editor yaranonosoye Steve Edwards yakompoje ka music duhere karimo uko dutangira dute kuri cyo narebe When Woping martial arts director yayoboye ibijyanye n'imirwanire witwa When Woping Dereki wa director of photography yayoboye amashow dutangira barakwereka Gordon Ipu Kongo Kimu Lamo Kaito wa n'abakinnyi Lamo Chuyini company producer Triple Chu Jetli yabaye muhimbyi wayo producer Gordon Chan yabaye director dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan igimikimangana duza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo mu Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari maze gusana irimbanya Ubushinwa bashaka Japan and the military occupation of Shanghai. The Kokoye clan is coming. The Kokoye clan is coming. Ngo umuryango w'abakokayi uraje. Durabakokayi. The Kokoye clan. Umuryango w'abakokayi n'abajapani bari muri Shanghai. Shanghai yari yaratatswe na Japan. Abajapani barayiteye. Tuvuye ku bajapani bari barateye abakokayi tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology. Lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons, and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane zamura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ku muryango w'abakokayi abajapani kumbe wa musore ko arimo kwiga yewe n'umusore muto mwiza hakurya agakobwa kamubonaga rwose kakagira jaruzi iki jambere hano Chinaman get out Mushinwa soka Mushinwa mu bajapani gusa To this? kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? iri ni ishuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura inete za mwarimu barasimena ni ishuri ry'abajapani bandi baraseka You got no right to do this. naburenganzira bwo gukora ibyo we uwo ni umwe uwo barimo kwirukana no Mushinwa ngo uri yari yicari inyuma To push him like that. What? kuki musunitse Sure, I want to. nawe nagusunika We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. anko wanjye aramutabemenye shayaza kamera nabi we It. kwa kigoryi All right. sawa I couldn't care less about you or your uncle. gicucu ni muramu uranyingiza shaka umukobwa Lost. bura nona aranga 3. nakari moja ye data arasinziriye koze mu bigoryi baje baza rivangura ryabo hano muze bagabo muze mari there kubita ibigoryi kaguru we we dore urugamba mu ishuri urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi angoro iminwa daka karenge we fighter umunyeshuri student umunyeshuri we bamumenyereye cyane bamwirukana batembani banyeshuri ngo nuko ari Umushinwa ngo abandi ari abajapani yatamuye aramuniye amuniye akabuno jewe bagira hari umugabo waje yasuwaka kurata amazina nyakuri Master Sensei. He's the Kokoye sensei, and he's also my uncle. Uriya ni uncle wanjye niwe uyobora umuryango w'abakukuyu To this class. Kokai. Brutality, as I've taught you,
has never been the way to win a battle. mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bw'umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angolo imwe mwakabizi misaya ndumva umunwa ntiwabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari kintu nacyo imifupa mezute. Hapa meze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agarura umufupa imifupa iri hano shayira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri ni ry'abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Baita Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nanko ndebere bika papa yamaye none dore ukuntu ibaye. Agakobwa nakajapani kaziwe ni anko wako yitwa Chinifunyo. Urumva iryo zina ariko. Chinifunyo ni umujapani. Zina abajapani rwose ragatsindwa no witeka. Aka kabika k'umwana bavunnye mukobwa barakeshyuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka so natandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banye ntabwo bazagarukana. Young man. Anko Chinifunyo nibazongera kuza kutesha uyu musore umutwe Chenzen. He's Chenzen. Nitwa Chenzen. Shenzhen? From Wu? Yes. Uturuka mu ishuri rya Who Jingu. was your master there? It was Master Hua. Mwarimu wawe yitwa nde undi atitwa Master Wanga. Mwarimu Wanga. Uyu mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed. Ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jingi w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'umujapani wo mu muryango w'abani iyi ni Gucci. Ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Sorry. Yangana. Musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'abajapani asezera mwarimu. Iyo akimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri na ugorora abantu. Ko mwabigingamo umuswa nkuriye abagorora atamatama ikakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyumva. Imitsi iracyabyimbye. Kwari byacu bidatinze. Going. Giye. Shanghai. Master Hua was like a father to me. Ngiye muri Shanghai Master Wanga yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abayapani nibatumira mu mujyi. Turabandi mo kuraga ibipapuro ahantu hose baragenda banaga amatarake ngo abajapani bavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana abajapani n'abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuziye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'intoryi. Intoryi nizo ziza nizisubireyo. Cyangwa uruhara intoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhara narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihusha. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe nubwo usubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Mitsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahitamo mfite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Chenzen we, Chenzen. Henga tata we. Niwe tata. Chenzen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite. Abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa nijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'abajapani n'abashinwa. Dore abaturage b'abajapani kuntu bashikiye bene wabo mugende mu batake naho twagarure. Chinese Kung Fu Master ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona. Ibinyamakuru byari byamwanditseho mwarimu yarazwi cyane. Kung Fu Master n'umwarimu wimwigishije Kung Fu. Ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga abajapani Kung Fu ngo bajye mu myireko amwiciramo. Niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Iwe kwambaye nk'ababosi waduhereje. Yaragiye kuri bagenda gusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka. Nako ni abantu beza cyane nyibagize. Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Baba karani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani.
niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I studied Kung Fu. Uje unati muri Jingu School naije Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Wumva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga handi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo nacu. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukanganye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara hariya ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bantu banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushubati ngo barabitangiye buri ugiye kureba witwa Gitarama we w'imushubati. Pupils are leaving. Bana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo uko abajapani bashaka hano habintu nabi cyane. Chinzen! Chinzen kumbe Chinzen razwi. What are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Chinzen. Ngo abajapani rishuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Kutagawa. Yewe. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumvise ibyo nakubwiye? Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Chinzen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nai, this place is sacred to us. Master Nai. Fight. Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nai ni ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nai nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nai yasohokanye n'agasore hanze. Black up. Don't go. Black up. Kung Fu. Master Nai baramwaye. Sinzi icyanzanye. Kandi bari yaje kwipima yewe. Ngo bereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nai. Chalitsari. Nibwa. Cyagera. Banyeshuri bagingo bose nirwanye. Ngiye kubigisha abigisha neza musaza bavuga ngo yarapfuye bara abanyeshuri. Undavuye muri Japan rero twabonye ko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri yewe data we muzinga rango bishaka nago bazongera kunyita metero abaginga nigisha. Mumeze neza ra? Master, are you all right? Mumeze neza. Mate. Uziko tugiye kugucika mate. Waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitangiye kumucika. Uziko kana gatanga. Looking for a fight at Jingwu. Ingangana. You are asking for trouble. If you want to fight Jingwu, you are asking for trouble. Ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingwu, urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago. Mwana urakoze kumupfunyikira. Buriya agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye. Baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye. Udupfuti twinshi cyane. Welcome. Jameson urakaza neza. Welcome. Uncle No? Uncle Paul. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byari byanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani buri banditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Chinzen bamuhaye ikaze banza kumubwira akiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga ari guza umuntu kwicwa n'undi biragatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza kwa muzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa master. That day, I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo cyiza asanze umurambo katurore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo buriya abashinwa bagira imigenzo yabo umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuka yawe tuzayibone hano niyo mpamvu ahora bakasiriwe fashe icyapa ngaho kiri hafi aho cyapa cyanditse wiki rubanza washengerera umurambo yapfiriye mu ufuka wese yapfiriye mu mani cyapa. What are you doing? Kora biki wamuswa? It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa kicwa. Oya nanjye simbyemera. Our enemies have taken away our master. Abanzi bacu bashobora kuba barimo bishe master.
ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri kung fu. You've proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chensei nibwo cyagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chensei! Hey! Arashengerera karambarangije byose arabiba. Basta the hinganzi. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Muri Onaguchi. Chensei kuihorera nibibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chensei agiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rebe kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master baramukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chensei nawe niba mukubita. N'umunyeshuri. Hako se uriya muginga. You, take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chensei nataza gukubitwa kicwa nk'umwarimu. Yakareka uze gukubitwa ari gukicwa n'abana b'abantu uko hakwicwa n'uburoro ahubwo wakwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello, wiki. By himself? Ibyo mbwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe mu cyicaro cy'Abayapani yewe. Uchange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wa kigoryi. Uracanga ngo ufite fera beto mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha. Aje kureba ko master we yararwanye hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and I am Shenzhen. Nitwa Shenzhen. Where is Okutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Okutagawa comes. Ntabwo nagenda mpaka Okutagawa mubonye. come on. Itoto. Nibwaje udaza wewe. Kari kaniri yaragatonetse. Yaragarikanze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Bara shakwiko Okutagawa abanabwa bashaka nibaga kumutanga. Daraka. Box pemye ngumi charangi yoki banagahinda charangu bisema menyi news if yaji kubisa ngumi chakimeni ngumi box bara shakwiko Okutagawa n'umwarimu wabo banze kumu sana biche sewe uziko ari jewe bo nakwirukanga baraka box kick basi moye basi tade mwarimu wanyari hasi gahambirwa na cyara gitoneka abatoneka mbamare mwuka atsindwamwe komeje kubatoneka aratoneka rero agira ubanza wese wabanje ugapfa we barasutama ara fighter wadi we mwarimu wabo ni washaka Raka fighter rwanya ewe data we shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana yewe data we akuyemo nyama yo kotsa akuyemo yo kotsa yo muteza ndo box yewe data we Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa ari dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu nguyu yaramwica niwe yashakaga mwegera inyuma abagenga sana mwegera inyuma uriyereka nze mwice nkuko nishe mwarimu. We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, umwe napfa there will be no revenge. Atazaba ibintu byo kwihorera atazagira ujya kwihorera sibyo. There will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani dore ubaba kuvuga ngo yakubise mwarimu ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho yarayazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni baramukubise nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita nibwo ndi bwemere. Raka Okutagawa Shenzhen nagupfunkire ga Okutagawa mutiranje cyane aranonetse umuginga aranonetse kabisa yaramutonetse sha muginga sana harararara yaragita
yaragitonetse kick Jerry dufite amaguru amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Jensen yageyo tangiye kumuha kubya muzare aramudoma we akurura urugutu araga yadatuye akurura urugutu imbere y'abaye mwarimu burya waratubeshaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari cyadatawe yazanye byinshi yo gatsindwa arakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Mujyari uziko umugabo gukubita ukumva amava konyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu Daka Oktagawa intoki zirebye nari mwari kombo n'intoki zirebye reverse bana banje mwahoze niki n'amavi nduva yagiye inyuma Daka Oktagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyiki bose yabaye nta numwe wakwisheta Japanese citizens and those with special passes are allowed. hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe You heard what he said. muravugisha ukuri Chenise ni mwamubonye azana Where I saw him going. je namwiboneye yinjiye kabisa magazi hano mureba yinjiye nk'umupolisi There he is. nguri aragarutse we nguri Tell us what happened. You Japanese? uri umuyapani Chinese. ndi umushinwa you Japanese urati Chinese I don't know. araka commando Attention! mwitegure nabari baje ku mafarasi bakomeye cyane hari umugabo wavuyeyo muremure sha mugabo ukuze sha hari abantu bakora rwose ukavutira umuntu wakuze habayo nundi nawe ni mukuru arabasumba bose arabaruta ni mukuru cyane dore ukuntu abandi bareshya. Is there a problem? Hari ikibazo? Sir, not at all. Why nta kibazo gihari boss, nta kibazo gihari. Mr. Ambassador, it's nothing. General, menya ko ambassador nta kibazo kirimo. Yes, sir. Gaho ni mubure. General, yinjiramo indani azanye n'utwa Mr. Ambassador. Ni march. Mutangire. Command. Ibishinwa birareba. Okutaga mwarwanye se namukubise. To meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. Ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya Master wacu mwarimu wacu. Kubera iki se kandi mwarimu wacu nabwo yigeza kubitwa n'uriya mugabo witwa Kutagawa. Yavumbuye ko mwarimu atigeza kubitwa. Bajya ku murambo we. Bawucukumbura aho wari uri. Inama rero nabagira nubona apfushije umuntu utabyizeye neza ujya gucukura umurambo. Bavanyeyo umurambo. Yawe tato yaranutse. Go ahead. Komeza udusuzumire ntabwo yigeza kubitwa ngo yicwe uturebere niba baramuroze. Yeah. Yeah, that way. Yes, I'm a doctor, not a pathologist. we ndi umuganga jewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura. Uko aranuka kurusha umususu. Ngawe muganga ari hano wa fake. Them. Mama hagaritse gatoyi. What are they doing here? Murakora cyane. Uriya munyeshuri wawe. Wewe nk'umupolisi ngo muri mu bice. Kenzen believes that Kenzen yizeye ko poison him. mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose. I can't believe that he was... Kenzen wacukumbuye koko no muramukurayo. Nikomeze. If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. If I could beat Okutagawa easily, niba nakubita Okutagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita. Time he got hit really hard. Yakuriya mwana yakavanye umurambo buriya no gushinyagurira umupfu. Uziko n'umuzimu utaryama mu mahoro. Mwana wanjye yavanye agashoka. What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. You have to kill me if you want me to stop this. Mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe. Hose mwana mutemese koko cyangwa. Ngihorere. Abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamuroze. Bagomba kubanza kumutema. Baramuretse ntibamutema. Avanayo do urwagashye. Yewe datuwe mwana we. Wewe uranuka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube. Mwijima nibo bashize hakuno niba ari muri Kanyanga niba ari muki Dr. arapima. Fluoride, a most deadly poison. Fluoride, a most deadly poison. Bama uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara. Could have done this. Ninde abikoze? It's up to you to find that out. Muri aka kanya ni inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamuroze. The master needs our help. Jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. Muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu. Mureke dufashe umurambo. Couldn't have beaten him so easily.
That's right. Now we have to find out who did it. You know, oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze here, otherwise we wouldn't even know. cyane zani yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya bose bagiye mu kantu baguye mu kantu baribaza ninde waruse mwarimu kandi ari muri bo hano Someone would do this. ninde wabikozera Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside. mwarimu yavuye hano ajya kurwana twari kumwe je naramuherekeje ninde wabaramuroze wamuroze yamurogeye hano mu kinga sana wiki uva mu kantu Ah, Chappé. yewe ngwino hano You cook for master sometimes, didn't you? watakiye mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza ngo yaragiye kubaza umuntu babana ngo wigeze umuroga atekereza kubana n'umuntu ukabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundi yishwe n'uburoro nako n'uburozi So now you want to start slinging accusations? bicucu mutajya gushinja hano murashaka kuvuga ko ari igihe ukuri igikoni niryamuroze se Go search my kitchen to see if there's any poisons in the egg. go and search my kitchen and see if you can get any poison there ngo mujye mu gikoni cyanjye musake murebe ko hari uburozi buri mugende se baginga sana mutangira gushinja nasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigorye nimwanganaga imishwi y'inkoko mbareba sije bababyaye Like me? tewe It might be the cook. urakeka n'umutetsi The cook has been around a long time. oya uriya mutetsi amazana igihe he has been here for a long time this cook umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora I'm responsible for all the food that we eat. ibiryo byose murya ni njye Every bowl of rice on buri this table. gateri kose muporeza njyewe ugateka So why don't you accuse me directly? Face to face. mwashinjije imbone nkubone mukareka guca mu bongo nesha ngo mwari murata ntabwo wigeze uturoga muzehe Food could be poisoned. ibyo biryo bishobora kuba birimo uburozi Since we all eat what Master ate, why aren't we all dead? oya ibiryo mwarimu yaryaga ntibabitekaga natwe nibyo turya none se kuki twe tutapfuye yamubajije ikibazo oya ni ukuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe n'uwari wahiswemo kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye byanze bikunze tu kuko uwarozwe we byanze bikunze yahiswemo twebwe turimo turareba filime iyi filime niyo nabahitiyemo ni ukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba katurore Then what? Then we'll know who did it. bashatse kumenya ninde wishe mwarimu iperereza ryabo ritangiye Jensen ntabwo yaryamye imyitozo yayitangiye busubuye bandi banyeshuri barareba ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu tubonye umwarimu komedoro wari warazimbuye mwarimu nawe umusore muto Jensen ntacyo eshatu banayo sigarane eshatu yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa menya nijiki buriya afite isheke mu kaguru barahwihwisa Jensen In Japan. mwana yabyigiye mu Buyapani se cyangwa uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe Let's do some sparring. Yeah. Let's go. All right. Come on. turagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tizi zo kwirukanka uyu mwana raka Johnson yari yaragiye ku ishuri yavuyeyo ibyari byarananiranye mu rugo nako ku ishuri bya kung fu yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga how Johnson Power, precision, and don't forget about speed. umuvuduko imbaraga icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose You begin to develop a fighting mode. si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu cyane cyane iyo agiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano nta handi rero aho ni ku menyo ugapima ku zuru ugapima mu jisho no mu rwagashyi harimo arabigisha ukuntu bagomba gupima He hits you. kandi uravuduka rwose urabonye ukuntu bigenje wumvisha ari nk'iki ni nk'umuyaga nkuba kabisa ni nk'umuyaga nkuba ingumi yaraje ihita imucaho Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga Sentence. mugomba no kubanza kwiga ufata ku faranga mugatanga ariko nta nubwo ari Jensen ugomba kubigisha Form. raka Jensen kumva abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa Go on, kick. pima yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije iki ngiki ruracyakirimo Here. It's very simple. uyu mugenzi wari barigisha ariko nta munyeshuri ukimwitayeho bose barirebera Jensen awari Jensen abishyize umutima Okay. mwana twabikora kabisa twabikora abandi banyeshuri nabo baraje Get set. ngaho mfasha neza nkwereka ibintu biroroshye cyane Jensen yewe data afashe isafari aguye nyakarira agiye ku I mean, urumva umeze neza wapi kabisa numva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero uzasaba imana ntizacike ucika wajya kwivuza bikanga ushobora kumugara burundu Jensen iryo juru yarayigisha abanyeshuri kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarazimbuye tica yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe yagiye mu migina
ntabwo ari mu miswa. Sheni karamesheri w'ijoro rimwe hako sheni karamesheri uzaza ryari nzaza twongere dushereruza imwe isaha imwe wegeze kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho hako sheri karamesheri kirya hakuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da ngo abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa ni hari sheri karamesheri. I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno hari umujapani general ahereza ambassador uyu ambassador w'umujapani nawe uri mu Bushinwa. People. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batangira kumbe dore okutagaho wa wundi wakubise yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambassador w'abajapani. Maybe you'd be too tired or even too embarrassed. Naketse ko wategwa none we. No one wants you around here. Wadushabeje nta no gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye kubijyanye n'uburozi bavuga ngo baramurozi. The Jingwu master. Mwarimu wa Jingwu. Master Hua. Maître Huang. Was he poisoned? Ese koko mwaramu yararozwe njya kurwana nawe bari bamurozi. We mwe mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur basigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe. You poisoned the Jingwu master. Waraze Maître wa Jingwu wa mjenari. Ngo mu rw'ubdomo wa kigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajya unimvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend. Wa muswa. Destroy the fist of legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend ingumi y'inyabigu. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutamushobora. Muramuroga. But you must admit he gets the job done. You have no conscience. Ntabwo wihangana. Samurai. Ndende umusamurai ndi umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mubi. Made him sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa genda nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God General! General yazamwe umugabo! Menyera ute General basi. Dore ambassadeur yaguye hasi. My spirit. Ambassadeur yikanzemo. Nothing to do with honor. Bamuswa we ntuzongere n'ikindi gihe habe na gatoyi kandi ni wongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambassadeur cyane umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko nagarase. Taka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingwu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingwu arimo arabaza wa mubundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle, no. What are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka yanga ageze Nyakariro. Ting-an feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Ting-an has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunze ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Ting-an is still the only master at this school. T-onu ariko niwe mwarimu w'iri shuri niwe mwarimu yasize avuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero wakomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na T-onu. Ndakwinginze reka kubigisha T-onu akomeze abigisha. Nose mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahurozi ntacyo. T-onu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Ujya mu myitozo so I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubuye ajerekeye muri tize. Hey, slow down. Yeah. Yewe mwana bite? Look, they all want to run. Nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenye wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Buya ngo nabyo biri muri tize nago bizi ko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka aho kikujyanye. Bakiraho. Kutagawa, he's dead. Okutagawa yapfuye. Kutagawa. Chenizeni byari byanditseho ngo Chenizeni kwihorera n'ukwangi Chenizeni ngo yihoreye aragenda yica Kutagawa kumba Kutagawa
wishwe na general. Stop! Don't do this! There's no solution. General, ntabwo kurwana ari wo muti. General. Twataka cyangwa general ntiyavuze. Kumbe general niwe wishe cya kigo yarangije ajya kubekera Shenzhen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Shenzhen. Urabajya pani kuno bateye ishuri. Shenzhen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kumbe dore wa wundi waraye hanze yiwe. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutanu hani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri, banagiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se? Ni diri ndende. Kumbe diri yararimo twe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here! No Japanese are here! Japanese are here! Abajapani badutaye we! Bamwe b'umuryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lynn, go and get the police. Hurry up now. Genda uhamagare polisi mingi. Genda uhamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka iki? Shenzhen. Him over. Umuduhi. Then? Hand him over. Shenzhen. Impossible. He might be out beating someone. Karate master or samurai? Kwiga karate mweboretse basore mweboretse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Shenzhen ashobora kuza kubugorora izindi amatama zagorama. Katurori. Wewe uriya musore gukubita ukajya unikamye kugonza. Cyangwa gari ya moshi. Hey, give him to me and I'll prove it. Mumudu ya Shenzhen turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore! Mushinwa zivayo. Abinyuma barafunza afungirana n'Ibijapani. Byanga ko mungirana. Raka. Fight. Ugamba indani. Mushinwa biyagasaho. Mushinwa biyagasaho. Basi tadi. Yewe! Mushinwa! Biyagasaho shao. Fight! Giti! Bati giti wa mujinga we. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! Ugamba we! Bakira kumbe polisi yarije. You are not karasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure byandi birameneka. Apolisi barinjira. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Subizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Shenzhen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen! Chen! Shenzhen yaraje bose ashaka kumurwanira. Nobody move. Ntatagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashi. Muze ari hano. Shenzhen mumfata. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? Let's go. Tumujyane sha tumujyane. Tujye kujyana mu iperereza wa muginga witorebe ko wishe umuntu koko. Polisi sibwe mukuruye baramubeshyira. Abaswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo. Iri ya mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito.
umugabo w'inyuma y'amafera beto Shenzhen. Don't worry, it'll be okay. You'll see. Hey, nimugire ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain niwe uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abicara uruhande ni umushinwa. What are you doing here? Kora ibikiyano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Nihangane kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba tamukubita inyuma y'amafera beto Burundi. Kapite waje ukagira ijambo vuga se. Murabeho Captain yarabataye. Shenzhen agira gwa mukana. Nyunda arayivuze bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bari batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije kutagawa yamuteye igipfunsi ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. John, naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona. How many fingers do you see? Izino kintu zingahe? 9. 9 icyenda. Wait a minute. Buretse 6. esheshatu. Ngo ne esheshatu. You moved your hand. Can you come closer? Uri muragira ukubako kaguhindura wanyegereye se kumva urugo rye rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja. Ibicoco biramubeshyira byo kahambirwa. Uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu, working with Liu Xin. Nari mu ishuri rya Jingwu. Liu Xin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nyunda arayivuze. Ntabwo baza nk'abatanga buhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutanga buhamya wageze. Your Honor, Nyiri cyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutanga buhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'abashinwa ntabwo twabwemera. Oya ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kanje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu ishuri reka tuze twumva ukuntu kabeshya ngo nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramuha yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni Ministry w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time of Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya the Jingwu. testimony. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen. Cyane rwose ncyakubwira ibyo twari yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene ari kuvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible? Birashoboka. You fell asleep, Shenzhen could have left. Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki. Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I nanjye are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? Kira gikobwa cyabwe kira. She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori cy'ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya igikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori cy'ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwo gahambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirego nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ambasaderi yakoze kaje kuri Shenzhen kishimye. Bateye inganda shahu. Wapi na garinganda ni watatu. Igikorwa cyarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu na garinganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibeshya gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana gakubita uwiturufu babyita harya gukorikira. Nyena ari kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona n'uwo muyapani kazi ko atari mwene wacu ari ubundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abayapani. We
must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abajapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Haven't. Shenzhen. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Bangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwakazi. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no buru. And her family in Japan. Gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshye mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana nonse ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Na mu Japani kazi kwemerera ko azahana. She can leave by herself. Or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you live Jingwu. Stay. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingwu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana ari umuyapani kazi genda sha. Abayapani se ndubaye kazi hano. Pungurudamo. Sabantu. Pungurudamo nawe. Yamwe mwabasukoma. Natangiye kurwana kubera cyenzi. There's something Umva. that we have to decide. Hari icyo tugomba guhitamo. Or Jingwu cannot go on. Jingwu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle. We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingwu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Umva. Listen. Umva. If you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingwu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingwu. Itegure. Aba basore bombi sha bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kari akagenda ko karakubita. Jenizani. Abana noneho ibi ngibi babyita sisubiranamo baraka Jonugo azanye zimbata kaze mukubitisha izigiharo umuginga cyangwa izikintu igiturumi hari bizimba birya imbata nawe gukubitisha izikirinya hamwe sha Raka fight bashaka kureba ninde urushundi ni ugomba kuyobora ishuri fight niba baye shuri bakuru araka Jingwu school shuri cya Jingwu musare baze ntabwo agwa basitade ntabwo agwa basitade basitade fight karamudomo baranyira igise buriya ndabyumveshe nawe itaze mushinyi umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera Baka Shenzhen neretse ko byose bishoboka tereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we wansomye cyaramwubikiriye kiramudama muginga sha muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore madame ihangane madame Jana ikintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi none madamu mutari kubisa umusore maze tekinike ni yihera niya nyiramuha atagiye kwitabaza tekinike menya ari yimbwebwe tu azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe amutangiye wowe inyungu zanyu mwazinjiye iyi filime itangiye kuva mwatanga yanyu mumbwire ko mutarunguka gamba fight Kadom ntabwo kumva we fight fight again Shenzhen kick yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva Shenzhen ni wareba nukuwe Shenzhen baramwa kick mujari we basitadimi yewe dati yakubise umusore kubise umusore baze banahagurutsa bura balance mu kirere Shenzhen arakubita yewe data we umugabo ahise arwara pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno pararize yahise arwara pararize ituruka mu gatafari It's yours.
Take Jingwu. No! Jana ishuri rya I want Jingwu. Jingwu. Nta Jingwu nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo We namureka. have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe. Ubu ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa. Ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo twari kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umuhemukiye nawe waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kugenda n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari. Ahubwo murakaza neza. Ufite ku note se? Ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Yakada na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sa amafaranga. He's a traitor. Umugambanya ari kumwe n'Umuyapani kazi. Mujyane n'uwo muntu wagasura nk'akisiya. Genda wembu witwite muvane hano. Tangira kwiruka n'uwo muntu wagasura nk'akisiya. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite buze ndatwite. Tugende. Ni mwene wabo wa Bogota Rabam. Mwene wabo wa Bogota Rabam. Umukobwa wahise amukura aho ngaho. Dore ahantu bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dore ahantu bagiye gutura. Izajya bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanye bise hariya mu muririmbo. Bagomba kurara mu muririmbo dore ahantu hari agasima niho bazajya bicaza abashyitsi. Mbega imikasiro ku iduniya. Bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga. And there I saw it. Mwana nyagaza ni mbonye imbeba. Sheri, uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba. Madamu aratinya imbeba. Uriya abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba. There. Ago Sheri. Mudata we. Don't see it. Ko nayo mbona se. Nari ni hano. Ikobwa cyazanye umutatu hano. Umugabo yibereye mu bibazo dore ahantu agiye gutura mu byukuri n'ahantu yabaga. Dore akazu naka ibyatsi shabo. Uzi ko aka kazu ushobora ko ba bantu batajya karaba ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge. Kubera umunuko. I was afraid of them. Nazitin. I'm sorry. Yangana. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan. Ariko dore ahantu bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye ahari bw'uzanezerwa kurushaho. Nemeye no bagenzi banjye no kwishuri mvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere. Wenda hari ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni bya bintu bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Itabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukozo. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegari we. Abibwiwe n'iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hakuno ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragori. Dore kibambasi. Mana yagasani ikirekanye manike hano kuri noza kuri bloke sima. Ntacyo bloke zimazaye ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Tingan? Aba mezisawa. That's your family. Urakeka kwanga umuryango wawe ukankurikira nibyo byiza. Gakobwa katangiye kuganira nawe. Jingu is your family. Know you a little better than you do. Gakobwa karamunezerewe. Is that so? Karumva kakwemera bakabana igisore cyatangiye kukareba. Hari abantu ubona bareba n'uri kare rwose ukabona abantu barareba. Gakobwa katangiye kumanika rwose kuri beto kamanika we. Niwe ndata mbega umutako ukawushyira kuri beto. Beto y'abaturage. Hey, have you eaten? Not since breakfast. Heard from Tingan? Tingan uzawari. I knew it. Mana nyagasani. It was hard for him to lose. Yageze amasoni kubera guhomba. They were really close. Tingan's pride is still hurting. I'm afraid. Tingan icyubahiro cye buriya cyarashaje. Supposed to do? Ahubwo dufite ikibazo. Forget about our school's future and our good name? Yibagije ahazaza ishuri ndetse n'izina rye. Who someone challenges us? Ishuri ubusagize umuntu ushangwa cyo mu marushanwa. Hey. Yewe. Who else can teach? Chung and Bu.
ninde wundi wakwigisha Chong Ming Myu Were we to receive a challenge? ako se n'ubu turamutse twatatswe n'umuntu akatubwira ngo arashaka amarushanwa byagenda bite tingono nago bakimubona wa musore asigaye yigira mu migina niyo yibera. She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ngo ni naye mukobwa muto ntugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakiraho abajapani baratera. Bajapani baratera. You Chinese are wasteful. So few of you, and all this food. Abashinwa nacho mumazi. Yes. We're here with a proposal. We are here with a proposal. Tujano tubazaniye amahitamo. Ikifuzo. Let me look at it. Chifuzo nyabachi. The great Funakoshi, a sensei, issues a challenge to Jingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Jingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Jingwu. Ushaka amarushanwa nindi. Baje gusoma urwandiko ni proposal ni kifuzo. Barashaka kubaha kubujyana mu amarushanwa. For this fight, we need Shenzhen, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Twamagara Shenzhen nakubitwa musko we Shenzhen yajyanye n'umwanzikazi. Get out there and find Ting An. Mutuze mwabiswa mwe mukomeze imyitozo yanyu. Tingono turamusanga ahubwo. Kumbe hakuno cya gisaza kibatekera niba ari cyaruzo wa musaza kirimo kirareba wa murambo w'umuntu wapfuye. Uncle bamusanze muzatatetse uwo munsi. Muze asa n'uwihebye. Yewe sande. Gwino gahama, gahamanya. That's for sure. Niba uzarwana n'abajapani batujishabye mu game marushanwa. So what's going on? Kijambere. What's going on? Kijambere. Where's the money? Where is the money? Amafaranga ari. Bakivuga iby'amafaranga babona hari abahita. Abo bombi nabatetsi. Try to show some patience, all right? Tusa. If I wait much longer, they'll discover me. Nawe sangomeza gutekereza mwana wanjye bazamvumbura. But how will anyone know? Maybe vugutosa mzana ninde uzabimenya. No, it's not traceable. Not to you or me. Batangiye kumenya ko umuntu yarozwe usibye je nawe se tutabivuze ninde wundi wazabimenya. Dr. Matsuwa, didn't I? You did your job. Esa ni wamuroza koko. Muze wakoze akazi kawe. Ibyo kumuruga bikire ku ruhande. Kumbe wa master koko yarozwe n'abakora mu gikoni. Please take over. Then we'll be set. Then we'll lots of money. Abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata je nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoracide was poisonous. Iyo mbwira mwana ko ibyo ngiye kumushyira mu buryo ari uburozi kumbe uyu ngo yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yahisemo kukica. Akarambo cyara mwishe kirangije kiramumanika ngo baje kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukura uyu musaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoracide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka Karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Ya musaza yiyishe ko yari yanamuroze. Kumbe umusaza ntabwo ari wenyine bari kumwe nakandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwarimu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki. It's quiet, okay? No difference. He's dead anyway. We can't keep a murder a secret. Ntabwo ubwicanyi twamugira ibanga. Ntabwo biba mu gipolisi nitubyemerewe. Yewe data we. Tugomba kumuvuga. Ntabwo twahishe umwicanyi. Yewe data we fresheri. Muzehe afite igihushi mu mutwe dore ukuntu kingana do. Uyashobora kubeshya ko ari uruhara rwo mu muryango kandi n'uruhushi rwamuriye. Investigate some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Yera mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore igihushi. Yewe. Muzehe mbabarire rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize aca mu polisi. Mu polisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi. Umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ko kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingwu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu migina nako cyo mu miswa nari nibagiwe da imigina sinzongera kuyivuga muri filime aha. Igikobwa cyo mu miswa cyaraje ariko n'ubundi miswa iva mu migina. Looking for someone. I wonder if I could please talk to Mr. No. Mami ndashaka umugabo muyobozi wano rwose umwarimu mukuru Mr. Paul muzehe. Kome muzehe Paul. Ntabwo ari poti ni po gusa bakatamo kabiri. Ayo niba rirangiye rite sinzi n'inyuguti yiyogira imbere aho ngaho. Hope so. I know that you
and the whole police force have been looking for Ting An. Numvise mwebwe na police ko murimo gushaka Ting On nani? Ari yehe? The Star House. Ari muri Ho House, inzu y'indaya, Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes. Uko babishaka niko babivuga. Ho ariko n'abakobwa batagira indero. Muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Abakobwa kara babwiye ngo ari muri Ho House, kumbe niko kaho. Dora karaya niko kari kara. Agaze ugeze icyo mubaza ntiyazandaburizana. Staying with you. Ngo mwana muto. Oburi kumwe nawe. Kyana. Asi. Ako ndakuze. Rero igikobwa ariko ni mukuru. Nta kindi mvuse. Aha. Abantu ndabaza umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months, he seemed to be happy. Kambera cyiza yazakayishima. Ariko kagiye kugaruka muri minsi. Yaje babanye. Ariko si mwana we. Won't you try and take... Uraza kumufasha? Ariko ngoko. Akomeje ko nari bikomeza. Ndarebye igikobwa hano. Musura hari. Pion aho yabagari. Turabajya pani byo amukorera mu tubari. Sigara umusinzi. Kobwa cyabarangiye akunda kubari muri Ho House nzindaye. Munde kure mbakubite munde kure. Bamwishe ngo ni muri kure bakubite. Mwana ibyo nakubwira ka kiranje akazabyibuza kanambwira ati sheri nkumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa. Zuri baramuzanye n'amasoni menshi cyane ndakanyumba ni. Bina yazanye umwirongi. Ahunguwe. Let's go. Uracyakomeza. You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Ova Inoguchi barashaka amashanwa natwe. Chen. Nibaza gukubita. You are the master of Jingwu. Niwe mwarimu wa Jingwu. Represent us. Niwe uzaduhagararira. Tangira tize Inoguchi nibaza n'uwe murwanyi wabo. Tize uzwe warayiteguye mwana wawe. Ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banza rumare mu mitsi. Kwega mano yagombaga kurumanza kurumara mu mitsi. Buriya nta mumwe urwagwa ugira mano yorohereye. Reka usanga ari kwezi yari tunatunye. Wajya wona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe. Home will always be Jingwu. Niba ryo gomba guhagarara ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko. Jewe. Pion. What about Miss Shen? Uyu mukobwa se. Mzee. Buriya sukwise bya salamu. All she's done? Oya umukobwa reka twugwagume muri iri shuri niba rwose. Akomeze buriya sukwise bya koko. Tangira tize abandi mugende. Will pay. Wame munki ukanyaka naze ngamva waje kundi. Ibiraya na roho bigira. Shobora guhita kimuvuga ko kanya. Dresses anymore. Abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi. They won't miss them. Nyagasani munagera se kunanje nicare hano ha. Majwi y'indaya batandukanye. Ego. Makoze cyane komikazi. Aha. In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. Ntugire ikibazo urwo ndwari ko badusaba. Uncle No. Master murebe hakurya ukuntu twamugeze. It's good. Mukobwa arasa neza kabisa. Ibi nawe yarakarebye. Akareba afite isoni. Nako gafite isoni aho kare. Hey. Listen. I think you'll fit in really well here. Kobwa mutwana uraza kumererwa neza. Murakoze. Ego ko. Murakoze cyane. That's different. Ijwi gikobwa kiri hariya. Niba abandi bikorera ku giti cyabo. Just on for tomorrow. Practice. Tangira imyitozo. You have to practice. We are starting from tomorrow. Practice. Imyitozo. Iyo uzahagarara ishuri rya Jingwu ajya guhangana n'abajapani katururi. Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Let's go. Drink later. Thank you. Come on. Tugire. He looks strong. Imyitozo. The challenge is tomorrow. Urana kunaza. Ting On. Ana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wagize ngo kwisoko nibangaye baba bariho ko tujya kwisoko ukabura abagabo nk'abari yabe na gato kwisoko babona bakeyi oya naramutoraguye rwose uriya n'umugisha wanjye niherewe n'Imana bambere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana Tise yakoze tize ariko abanyeshuri baridegira bakamuca amazi. Sorry. Are you? Gangane master. I'm fine. Meze sawa? I'm okay. Iyo mugabo azaduhagarira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura. Aho bagiye mbona bazamukubita akagira ngo agonzwe n'ikamyo.
yikoreye karabure duze nk'amapaki garuka hakuno hinoguchi umuryango w'Abayapani nawe wari wicaye barenda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa yihendwanye Yasuaki Kurata saza ari hano barimo barashengerera wa mupfundi wapfuye cyagihe bakabekera ko ari umushinwa wamwishe barashengerera Master Yasuaki Kurata Abayapani Funikoji, you will fight Tion tomorrow. Miguchi uzarwa na Tion guheresho ejo. You fight Tion tomorrow. Miguchi. Uze Miguchi niwe babwiye. Turukuna muri Cheetah. General. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongera no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu ni umuryango w'Abayapani. Nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gatakureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wachetse kwa buri buzane bose bakabeshera umuntu Mitsuko yagenda navuga kuri we. Wakwibeshye. Iri risaza sharira kubita. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we zakira diha hakurya hari umuntu wahingutse arimo kuza aho yirarira zakira diha na madame mu muririmbo. Good morning. Waramutse sheri. Oh look, isn't that uncle? Kumbe wa musaza ni uncle agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Mega hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azana niwe. Uzi ko umaze kugira amaguru wajya nkumvoma kure mu masaha make y'ijana. Hari abantu bashaka bufite akaguru kagira ngavoma mbari. Then? Chenise narahari undati cyane. Not yet. Do you want to be? I think so. If the Chinese and Japanese... Urenda gushingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japani. You're much too young to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane. Sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe ngagushingura. Uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Chanizeni kututambwe kuri burwane na uncle wanjye. Uncle. Umva. Chanizeni. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Why don't you show me what you've learned? Raka! Pata broka sima! Izo tise muzigemo we. Niyo nama nabagira. Tangi gutere broka sima ifunze. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an imbaraga? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushyire ko gacika mu kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banza urebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye mu rwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of kung fu. Master Hua ngatwigishe kung fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize kung fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none byo wize mu gukontrola uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenye kuri rwanyu nziza. It's time. Metre nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeshya hano gira ngaho tangira. Madama ajya haku. Buretse gato, buretse. Baburetse. Musaza no mu Japan Yasuaki Kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbizi ariko buriya abagabo ntago bapfa kuboneka nabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo amukubita rwose sinawambyaye nubwo avukana narakubita nyine umwoki. Kandi ubwo kiba kivuga nyirakuru. Yako nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Bana. Yeah. Tizi. Yeah.
Yeah, yeah. Uzaza kwigorora. None ushatse waza. Kwina ngukubita. Muze ahubwo reka nze nguhondagure. Oya, ngina ngutimbure. Aka! Say, yes, wakikurata n'umusaza ukubita. Wakikurata. Nibuka mu filime kitwa Shanghai Express. Ari umunyapani yes, wakikurata. Aka, mujeri. Shinwa yikangamo. Kick! Kick! Biranga mzee! Kari! Wasitati. Hey! Mucango we! Umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare. Hey! Mav! Say hey! Yes! Say! Huh? What style was that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayiti inkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto ndo umunyorogoto yewe. Mugenga. Say! Kick! Teddy! Say ya twaki kurata! Nakabiranga we! Kick! Ifi! Say! Say! Say!